سبيل وكتاب الله ضياه دليل تحفيظ اسم بين الأسماء مرموق يعطاه صدى ينمو ويفوق مع القرآن ترى العنوان مجمع حلقات الفاروق اسم بين الأسماء مرموق يعطاه صدى ينمو ويفوق مع القرآن ترى العنوان مجمع حلقات الفاروق مجمع حلقات الفاروق هو نور الجيل لخير سبيل وكتاب الله ضياه دليل تحفيظ الحمد لله أعظم للمتقين العالمين أجورهم وشرح بالهدى والخيرات صدورهم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وفق عباده لطاعته وأعان وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله خير من علم أحكام الدين وأبان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الهدى والإيمان وعلى التابعين لهم بإيمان وإحسان ما تعاقب الزمان وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أحييكم جميعا بتحية الإسلام الخالدة، تحية المسلم لأخي المسلم، ألا وهي قائلا لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل كلمة أقولها هنا خالصة لوجه الله الكريم، وكما أسأله أن يجعلكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أيها الإخوة المشاهدين في كل مكان، نرحبكم جميعا ونقول لكم لقد من الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن قد انتهينا عن رمضان ورجعنا إلى ما هو السوال، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا الله جميعا لما يحبه الله ويرضى. هذا مسيب جلبة إن يتي الله تبارك وتعالى أو ماندان تيدم أو مونيني ونندن جدي كو يبت بيدو غندمبه كو وانا نونكا كدي الله تبارك وتعالى يني برددن wadani be moƴƴereji heewudi hiɗen seedo ala reweteɗo e dow gonga nafa rew ɗon lorra mo rewali on si wona allahu tabaraka wa taala ko won noon kañum kadi dey hiɗen seedo wondanedema allah on ala kafidiɗo hay e goto, kanko allahu ko kanko woni on mandantedema hawrindini e jeeyaɓe ɓen fiyoɓe wawmo ɗoftade, ko won noon kañum kadi hiɗen seedo wondanedema annabajo men o muhammad ko nelaɗo allahu tabaraka wa taala, ko kamɓe ɓuri andude ñawoje dina kan, ko kamɓe kañum kari ɓuri ɓanginde dina kan. haray hiɗen toronoɓe kamɓe annabajo on sallllahu alayhi wa sallam e kala on iwtirɗo ɓawo maɓɓe no ñentina e laawol maɓɓe ngol, immorde sahabaɓe e tabi'inaɓe, immorɓe jokkitugol e gonɗinal ha ñande ɓe hawri e allah on. haray ɓawo ɗum ɗo musidɓe, mi hiwlori on hiwrago islam, hiwrago ngo julɗo hiwranto musidɗo mum julɗo, woni yo jang e kisal yo woni e dow moɗon. mi tori allahu tabaraka wa taala nde o wallitotolan hara kala konngol ngol andantedema lamɓantude ɗo mi wowla yeeso moɗon, yo taw ko sabi allahu tabaraka wa taala mi woni e wowlirde ngolɗo konngol yo musidɓe julɓe. hara ɓawo ɗon kañum kadi musidɓe, mi tori onon kadi wonɓen e darude e kala no keeli nde allahu tabaraka wa taala ƴettata tawna on e ɓe heɗitotoɓe yewtere, ɓe ƴetta ko ɓuri moƴƴude kon e yewtere nden ɓe gollitira, ko waɗi ko ɓen allahu tabaraka manti. allahu inni ko ɓen woni jomiraɓe haqqille ɗen, ko ɓen kañum kadi woni ɓe andantedam allahu tabaraka wa taala fewniɓe, woni heɗitotoɓe waaju ko yewta kon, ɓe ƴetta ko ɓuri moƴƴude kon ɓe gollitira. kono noon no ton goɗɗo goo
mo andantedem Allah o inni oɗo ko malkisaɗo si wajama o jaɓata wasayujannabu hal ashqa woni pottitoto mbajungun o neɗɗo ɓulaɗo markisede alladhi yasla nar al kubra on mo andantedema ko natowo yiite mawnuge hiɗen tori nde Allahu tabaraka wa taala dandata en jeede e ɓenɗo musidɓe julɓe. hare hande yewtere meɗen nden ko woni toɓɓere nden ko woni dhahaba ramadanu addayfu lkarim wa baqiya ramadanu maɗum wa baqiya rabbu ramadan. woni musidɓe lewru sumaye o koɗo meɗen koɗo tedduɗo koɗo mantaɗo koɗo yiɗaɗo fi muɗum woni oɗo koɗo meɗen hande o yehi heddodike e meɗen jomirawo lewru sumaye. I wallah musidɓe julɓe ndaren no ɗum ɗo yawiri, ndare eɗe balɗe seeɗaje hiɗen joɗinoɗo hiɗen yewta yewtere woni istiqbalu shahri ramadan ko honno jaɓɓortoɗen lewru sumaye hiɗen yewta ɗum ɗo ñanden. ndare hande kañum kadi musidɓe julɓe andanteɗemo lewru sumaye feƴƴi en heeɓi yontere ibi lewru sumaye feƴƴi musidɓe julɓe. ndaren honno ɗeɗo ñalɗe woni e yawirde, ndaren kañum kadi ɗi waktuji ɗo ko honno woni e yawirde, ndaren aduna on ko honno woni e waylitorade no yawa. musidɗo a yino lewru sumaye yawiri ni waw famude balɗe maɗen ɓuri yawirde ni musidɗo. ndaru ko waɗi se ndari ɗo balɗe seeɗaje en innayno hiɗen habbade lewru sumaye hiɗen yewta ko bonnata lewru sumaye ko yiɗa e nder lewru sumaye ko wona non en iwali e ɗum ɗon ha hande hiɗen yewtude yewtere wi'en lewru sumaye yehi hare ko honɗum heddi ko jiyaɗo on e golleji makko ɗen heddi. kono noon ko yo andintine kanko o jeyaɗo yo wawa famude ko lewru sumaye yehi wona jomirawo lewru sumaye ko waɗi Allahu tabaraka wa taala kanko ko azali ko woni neɗɗo mandantedema ko luttuɗo e gurdal huwal awwalu kanko woni arano ala ko adimo wa huwal akhiru ko kanko woni sakkitotoɗo ala ko sakkitoto ɓawo Allahu tabaraka wa taala wa huwa dhahiru ko kanko woni feeñuɗo ala ko wontirani mo dow wa huwa albatin ko kanko woni suuɗiɗo ala ko wontirani mo ley ko kanko Allahu tabaraka wa taala woni ko heddi e yeeso meɗen. idan musidɓe lewru sumaye ardano e meɗen si wona eltugol ɗen waɗigol ɗen échauffement waɗina en entraînement elta ɓandu meɗen ɗum fi en wawu ɗatande rewgol Allahu tabaraka wa taala. musidɓe ndaren ko honno ɗum ɗo yawiri feƴƴirde, ndaren waktuji meɗen, ndaren ñalɗe meɗen, ndaren duuɓi meɗen ko honno woni e yarude musidɗo. ko ɗum si kalama ko jogoto yuɓɓi gimɗi tawi kanko o ndaru aduna on o taski no ɗe ñalɗe woni e yawirde, no ɗe jonte woni e yawirde, o karama kojo ɓay o ndaari o tawi aduna on no yawi fi muɗum. ɗandi o kon no inni o inni wo wondenedema daqqatu qalbil mar'i qailatun lahu innal hayata daqa'iqun wa thawani farfa li nafsika ba'da mautika dhikraha fadhikru lil insani umru thani. subhanallah ɓe karama ko ɓe yuɓɓi gimɗi ɓe maki wo wondenedema daqqatu qalbil mar'i woni ko ɓernde ma nde woni piitade ko ni. ɓe inni wo ɗum ɗo ko honɗum wonma e wowlande. ndaru antun siɗa humpa ɗum e jemma heɗito ɓernde ma nden walla ƴetta nowru ma ndum wallina ɗum e goɗɗo goo ɗimmo ma hara hiɗa jenti ni. ɓe inni no wo wondenedema konko woni e piiɗe ɗon yaha ara ɓernde ma nden wo wondenedema ɗum ɗon no wowlandema ya andu an o jeyaɗo an gurdal ma ko waktuji e segonduji e eɓɓaɗi korono on huɓɓinama accitama no dogude
awa ya andu wondanedema ko non hino yahude hino riɓude si ari ha ko eɓɓanaɗa kon hare lanni ɓeni non joni taski wondanedema o aduna no o woni e yarude ni no ɗum yawiri ni musidɗo julɗo ene en taskota ko ɗum daren ɗum si karama ko ɓe maki wo wondanedema innal hayata woni daqqatu qalbil mar'i qa'ilatun laha ɓernde ma nden ko woni e riɓude kon no wowlandema wondanedema innal hayata daqa'iqun wa thawani gurdal maɗan ko waktuji e segonduji seeɗani o inni noon ɓantu indema ko waɗi acca ko moƴƴi ko yimɓe ɓen woloyama ɓawonde mayɗa ɓe maki wo yimɓe ɓen fa dhikru lil insani umuru thani wosi yimɓe ɓen ko wowlata e ma moƴƴereji ɓawonde andantedema a walike a maayi ɓe maki wo hare ko gurdal ɗimmal non andi oɗo jeyaɗo ñande o waali o maayi allahu tabaraka wa taala inna e wondanedema wowle e o ko anduɗon e makko moƴƴereji makko ɗin wowle ɗin ɗon sife ɗin ɗon ko waɗi non o malaika ɓen no jooɗi ɓe heɗiti malaika ɓen no windude kala wo ko andentedema hiɗon wowlude ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid kala wo konngol ngol wowluɗa e hino ɗo wiyeteɗo raqib e hino ɗo wiyeteɗo atid hino winda tun nilaɗon ko ɗum ɓe makanno mu'adh wondanedema ya mu'adh kuffa alayka hadha jogi tonolal ngal ɗengal ma nilaɗo nangi ɗengal ngal ni mu'adh jogi tolan ɗengal ma mu'adh ngalɗi ha inni ene ya rasulallah a inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bihi ene nilaɗo allah o enen en nangitirte konnguli men ko wowleten kon nilaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maki e mu'adh sakilat ka ummuka e mu'adh emba nena ma perdimayo emba nena ma hayrimayo e mu'adh emba ɗum no yurmi ene wa hal yakubbu nasi ala wujuhihim aw ala manahirihim illa khasaidu alsinatihim wondanedema ene mu'adh yarle ñalande darngal jiyaɓe ɓen no suƴƴitoye ko nder yiite ɓe naadiroye e bala kenkanje maɓɓe ɗen si hara wona ko soñeteri ɗenɗe maɓɓe ɗen ɗum nina ɗon alayhi salatu wassalam maki hadis goo wondanedema innal abda la yatakallamu bi kalimatin ma yatabayyanu fiha jiyaɗo on no wowla konngol ngol andantedema o wattanali yila e maggol kango sikka ɗum ko konngol sama kalawol nilaɗo maki fayudhillu biha abadu ma bayna al mashriqi wal maghribi wo ngon konngol ɗon ukkoyamo ko nde yiite jahannam ko ɓuri woɗɗude hakkunde funnange hirnange musidɓe julɓe i wallah ko ɗum waɗi ɗengal meɗen ngal kuuɗe meɗen ɗen ko watten kon fof koyo on togi wattan yila andita allahu inni inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula noppi maɗin e gite maɗen e nanɗe maɗen ɗum ɗo fof laatike ko allahu tabaraka wa taala koko landitete musidɓe en yi o aduna no o yawiri no gurdam men woni e lannirde nelaɗon alayhi salatu wassalam ñandego ɓe toɗodi e sahabaɓen ɓe ndaari no o aduna wayi ma ɗum ɓe jolodi e sahabaɓen annabajon alayhi salatu wassalam ɓe maki wo wondanedema attati sama'u wa haqqa laha an ta'itta ɓe maki wo kammu ngun otti sahabaɓen fo ngalli ye ɓe inni eyi kammu ngun no hani ottude ɓe inni sabu ko kammu ngun ala wo e kammu ngun ko wallinta embere kolli nayi si hara wona hino ɗon malaikajo wondo e sujjude ma wondo e subbinkinade ma turiɗo ko koppi ma wondo e rewde allah on e none ko allah on rewite kammuli ɗin jeɗɗi non fo musidɓe ɓe malaikaɓe rewayɓe ni allahu tabaraka wa taala ɓe ibi ɓe taga woɓɓe no sujji ha ñande dargal immita ma ɗum woɓɓe hino inna subhanallah woɓɓe no inna allahu akbar
ibi Allahu tabaraka wa taala windi ɓe hiɓe nokku gotu musidɗo ɗa andi ɓe ko hondumɓe wowleyta ñande dargal ummita malaika ɓe fo ɓantay ɓe fonta konngol goto ɓenna subhanaka ma abadanaka haqqa ibadak ɓenna he Allah on laaɓal wodanima min rewalima no min duwinoma rewide noon Allah o min raɓɓiɗinike subhanallah. si tawi malaikaɓe ibi Allahu tabaraka wa taala windi ɓe ibi Allahu tabaraka wa taala tagi ɓe ibi Allahu tabaraka wa taala newni ɓe ɓe fuɗɗi sujjude ha wo leydi ndin tagga ɓe hino sujji ɓe immoyike ñalande lakara ɓe innoyi wondanedema Allah on senare wodanima min rewalima no min duwama no min hanuma rewirde noon ko honɗum wiwɗen o suka e o jiwo hoɗo lewru somaye balɗe 30 maɗum balɗe 29 ɗaɓɓi baraji ɗi ko Allahu tabaraka wa taala o juuliroyi ko suwareji o suka o juuliroyi ko jiwu ko juuliroyi ko hirdeji ndaru ɗum so o yakarama kojo inni wo o inni aljununu fununu wo fetereji ɗi no jogi fannuji noneji fetere nde ɗo e fetere nde ɗo e fetere nde ɗo wona gotu no serti o inni kono noon no woodi woɓɓe ɓananteɗe man ɓe ala haqqille karama kojo inna ko hombo woni ɓen o inni si a yii jiyaɗo mandanteɗe ma baben makko adama ko annabajo wonno baben makko adama ko nder aljanna taga baben makko adama ko nder aljanna honnano baben makko adama bonni bakkatu ngotu wala taqraba hadhihi shajara wata on batode ngal leggal o sakko nyamo fa akala minha Allah inni adama e yumma men hawwa be nyami ngal do leggal Allah inni qul nahbitu minha jami'a jippanelan ko aljanna yaltanelan ko aljanna sabu bakkatu ngotu kumbe bonni wonon an o jiyaado si tawi asikki wondanedema a rondoto dolle bakkatuji yaha natuya on aljanna ko babe ma adama yaltinaɗo ko annabajo on yaltinaɗo e dolle bakkatuji maɗa annato yaɗon tawi ɓeɗo ko bakkatu gotum bonnuno ɓe yaltinaɗon musidɗo ndaru ñalande dargal si Allahu tabaraka wa taala muttidiri jeyaɓe makko ɓen dargal ngal ummitama yi'a ɓeɗo no lakka ha ko koyɗe ley ɓeɗo ha ko koppi ɓeɗo ha ko keeci ɓeɗo ha ko ɓernde ɓeɗo hiɓe fubbaɗe muɗum goto kala hino e ande muɗum Allah inni la tasmau illa hamza ananata ton hito teppere fo no deƴƴi hok yawma la yatakallamu nafsun illa man adina lahu rahman wa qala sawaba nde ñande wonkil wowlata ɗo si wona kinki Allahu tabaraka wa taala inni wowlu ki wowla nde ñande yiyata goto kala hino ani hino maapi yi'a yimɓe ɓen fo mottodira nokku gotum ɓe inna enen kayjo en tampi o inna en sonjike en tampi kay wallahi ko feere hondo yiwɗa an kan noon ko feere hondo yiwɗa ɓe fotta e feere wotere mahi ɗaɓɓiten annabaɓe ɓen toroɗen annabaɓe ɓen yoɓe wallito en ɓe immoɓe yaaɓe tawa nuhu alayhi salatu wassalam ɓe inna ayyo nuhu anta awwalu rusuli ila l ardi laqad sammaka allahu abdan shakura nuhu ko an woni arano e nelaɗo mo Allahu tabaraka wa taala immini ko leydi meɗen yi'iri hande Allahu tabaraka wa taala tikkande Allahu no seytini ha hande Allahu tabaraka wa taala meyɗa seytinde sifa ko seytini ɗo si hande feƴƴi Allahu tabaraka wa taala o seytintinta sifa ko seytini ɗo ko hande meɗen torima ayyo nuhu ya hikkono men yeeso yaha fattanoɗa men jomirawo on annabi nuhu inna wallahi miɗo huli yahugol ko Allahu tabaraka wa taala mi wowla ɗon hunde tawa ko min memmini ko walino mi sussa yahugol ɗo mi memmina ɗon konngol i wallah ɓe inna joni mahin ko annabi ibrahim ɓe yaha ɓe tawa annabi ibrahima ɓe inna ene annabi ibrahim ko an wonno jaadigui Allahu tabaraka wa taala ko an Allahu inni honno wattakhadha Allahu ibrahima halila Allahu jogitike ma jaatigi an yo ibrahim meɗen iwde ko Allahu tabaraka wa taala maɗum kay min yi Allah o mo seytini seytinande hande si feƴƴi Allahu jalla wala seytintinta ɓawa ɗum ɗo abadan annabi ibrahima inna mi suusata maɗum nuhu tawoɗa nuhu inna min ko hatta mi yaha mi fattanno on ko Allahu on miɗo torino miɗo huɗuno yimɓe am ɓen ko sabu ɗum ɗon tummi huli
ndaaru annabi nuhu noddi duuɓi temettati e ko fawi annabi nuhu no nodda yimɓe maɓɓe ɓen rabbi inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra annabi nuhu gundi annabi nuhu feññinani ɓe annabi nuhu waajiɓe e kala noone ɓe jaɓali ɓe sali annabi nuhu ɓay tampinama ɓay annabi nuhu waɗɗi ke laana kan annabi nuhu ko duwa hombo annabi nuhu inni wonanedema de rabbi inni maghlubun fantasir allah on min de mi fowlama min mi tampinama allah on wallito ndaaru duwa goto annabajo on rabbi inni maghlubun fantasir min allah o mi fowlama dey allah on wallito allah on inni fa fatahna abwaba as-samai bima'in munhamir allah on inni min udditi dambude kammu hiɗan yuppo allah inni honɗum wa fajjarna al arda uyuna min ɓulliti leydi ndin allah inni faltaqal ma'u ɗanɗan iwri ley ɗama iwri dow hiɗan saƴira ɗanɗo ino ɓullito ley allah inni faltaqal ma'u ko ɗon yiwɗa kisan ɗan fotti allah on inni ala amrin kade kudir koye hoore fiyaka tawi hoddiranoma on duwamo annabi nuhu torinoɗon waɗi ha ɓeeɗo halka annabi nuhu innaɓe ko ɗum ɗo mapininmi ɗo hande ko waɗi lan huli mi yaha mi wowloya ɗon konngol gotol allah on reɓɓiranmi sabi ɗum ɓe inna annabi ibrahima kadi inna subhanallah min lan fenuno malan lan heluno mi taccuno sanamuji ɗin mi landa ko fi honɗum mi tacciri ɗi mi inninamin ko nduɗa tacci wo ko ɗum ɗon tum mapininmi musidɓe ɓe immoɗon ɓe haɓe taw annabi Musa alayhi salam ɓe inna ayyo Musa anta kalimu rahman ka an woni yewtudowo allahu tabaraka wa taala ka an woni weldijo allahu tabaraka wa taala Musa yaw fattanoɗa men ko jomirawo annabi Musa inna miɗo yiiri allahu hande mo seytini ha hande allahu tabaraka wa taala meeɗa seytinirde sifani awa haray noon meɗen faalama honno kan o inna miɗo yiiri allahu tabaraka wa taala no seytiniri ni ha hande allahu tabaraka wa taala meeɗa seytinde sifani tasi hande feƴƴi allahu seytintinta sifani miɗo huli yawgol ɗon mi tefanoyo on mi wowola konngol haɗa ko min haala kan ko noon ɓe yarata ɓe yaha isa annabi isa kañum kadi inna yimɓe am ɓe rewanno ɓawa tawi nami innunoɓe ɗum ɗon ko hoore am mapinimi hoore am musidɗo ɓeɗo fof ko sabu bakkatu gotum maɗum sabu ellaw gotum farjere gotum ko waɗi annabi nuhu na bakkatu noon ɓe son jama ɓe fonti juuɗe ɓe tori ko ɗum mapiniɓe koɓe huuɗi ko yimɓe maɓɓe ɓen annabi isa annabi Musa ko wonnon kañ kadi annabi Ibrahim ɓeɗo fof wona bakkatuji ɓe faggiti kono ɓeɗo no huuli piyu gotum anda jogiti dolle bakkatuji maɗa an hiɗa jogiti ko ñowɗa kawtal ma an hiɗa jogiti jawdi ndi wujjuɗa an hiɗa jogiti haqqeji yimɓe an hiɗa jogiti ko reydinɗa ɓiɓɓe yimɓe an hiɗa jogiti ko feetinɗa ɓiɓɓe yimɓe an hiɗa jogiti ko murtinɗa gorko oya sonnajo an hiɗa jogiti dolle bakkatuji ma haɓɓitiɗa ko annabaɓe ɓen huli ɗon si ɓe naatoyey sabu bakkatu gotum ma sabu farjere gotum an haɓɓitoɗa a naatoyey ɗon e dolle bakkatuji maɗa musidɗo ndaren imamu Shafi'i ñande goo hiɓe jooɗi imam Shafi'i immi hiɓe yaha wondude talibaɓe maɓɓe imam Shafi'i ino tuggo talibaɓe ginni ene ya imam ko fi honnu imam min yi'a on hiɗon gollitira tuggoto hiɗon tuggo te tawi onon hay hunde heɓa on hiɗon selli imam Shafi'i ɓe maaki ɓe yuɓɓori gimɗi ɓe inni hamaltul asa la du'fu awjaba hamlaha walakinni hamaltul asa li udhakkiraha anna al muqima ala safar ɓe maki wowondanedema mi rondaki ndu tuggordu fi tawde min mi nawyi mi rondaki tuggordu fi tawde ɓandu andu ndu ɗaati ko woni no mi rondiki ndu tuggordu fiyo mi andintin wonkil anki ñiɓuɗo ko dow leydi ɗo oɗo aɗo yayi ñande goo tawa fi oɗo
lanni. Wallah ɗum niraɗon alayhi salatu wassalam ɓe makaneno sahabaɓen ɓenne ɓe kun fi duniya ka annaka gharibun aw abiri sabil. ɓe makaneno ɗum abdallah ibn omar. ɓennama abdallah ibn omar jogitor o aduna wona wonde yawtude laawol. kun fi duniya ka annaka gharib wa'a wasika a tuŋarankeejo. ɗum andi ko ɗum wiyeteɓe zeynul abidina ɓen yuɓɓi gimɗi ɓe maki wo laysa al gharibu ghariba shami wal yamani. wonali tuŋarankeejo on mo andaka on mo nanta inde on kon mo andaka sam e yaman. ɓe maki noon innal ghariba lahu haqqun honno innal ghariba gharibul lahdi wal kafani. ɓe inni ɗa andi ko hombo woni tuŋarankeejo. ɓe inni ko on haɓɓaɗo ha yoori e kasange ukka e nder kaburu. ɓe maki ko on woni tuŋarankeejo on yo musidɗo. innal ghariba gharibul lahdi wal kafani. tuŋarankeejo on ko tuŋarankeejo waɗaɗo e kasange haɓɓa ha yoori ukka ko nder kaburu. ɓe maki haray ko o woni tuŋarankeejo on yo musidɗo. idan nelaɗon ɓe makani oɗa abdallah woni kun fi duniya woni ko aduna ka annaka gharibun wasika a tuŋarankeejo aw abiri sabil ma wonɗo e yawtude e laawol. abdullah ibnu omar ɓay o makanama ɗum kako o sharhira hadis on o firtiramo wonde nedema si bimbi tawima gollan golle wata habbido kikiɗe no tawma. si kikiɗe tawima gollan golle wata habbido bimbi no tawma. musidɗo julɗo goto kala e meɗen yo wattan yila andita ko adda ɗen ɗo ko adna ɗo ko yen rewu allahu tabaraka wa ta'ala. arkise meɗen on ko allahu on jogiti. allahu inni ayyuha bani adam mi tagima fi ya rewan. arkise ma on ko min allah on fawti mi jonnete min rewantum. musidɗo mi yewtoma qissa goto mandanteɗema himo hawni wallah. qissa mo andanteɗe ba andintinte arkise ko allahu tabaraka wa ta'ala woni ko jogiti on ɗon qissa. woni ko jogiti kan arkise ko woni on qissa. ñande goo sonnajo goto heyniɗo. sonnajo mandanteɗe mo modi makko walika maayi accidimo e ɓiɓɓe tato. sonnajo on tawi koyo o saccu o ƴetta e garaji o sacca ɗin haadi juuta o heɓa e muɗum ko haɓɓira o yaha o yeeya ɓe rondotoɓe dolle o yeeya ɓen ɗon o inna ɓe yoɓe soodu ɗum ɗon ko ɓe haɓɓira dolle ɗen. joni tawi noon oɗo sonnajo himo ala ko ñamminira ɓe ɓiɓɓe makko ko si o sacci ɓoggol ngol ha ngol juuti o yaha noon o jonna ɓen ɗon soodi tangol ɓoggol ɗon haɓɓira o heɓa mbuuɗi noon o wawa heɓde ko ñamminira ɓe nguule makko nden. ñande goo o sonnajo o sacci ɓoggol juutugol o haɓɓi ɓoggol ngol e nder linsere wojjunde. o rondi mo yahude ko marché yeeyoya ngol ɓoggol ɗon fiyo waw yeeyutude o ƴetta jawdi ndin o ñammina ɓiɓɓe makko ɓen. o sonnajo yehi ha ko laawol mo rondi sondu iwri dowga wippi donkunkun o rondi kum. to tawi sonnajo on kongol ɓoggol ɗo tun non o heddori ko yeeyata o arta ɓiɓɓe ɓen heɓa ko ɓe ñaama. o maapi ha o anditi fi annabi dawuda ko hikkori. o yehi o inni ene dawuda an joomi ma toñay joomirawo ma on toñay. annabi dawuda inni subhanallah sonnajo ndan yurmede maɗa joomirawo on toñata. o inni ko fi honɗum innuɗa allah on toñay. o inni mi moƴƴini ɓoggol ngol andanteɗe ma ko ɗon mi falano yeeyude ɓiɓɓam ɓan heɓa ɗon ko ɓe ñaama. kono ɓay mi moƴƴiningol ɓoggol ɗon sondu ari wippike ngol. joni noon anda innanmi ɗo joomi ma toñata. annabi dawuda inni eyi joomi an toñata. o inna accu ɗum. annabi dawuda innama an kadi accu ɗum. ɓe poɗodirde ɗon kisan
yimɓe 10 ari konki ko dambugal annabi dawuda inni ɓe naati goto kala e maɓɓe addori ko tinnata 100 dinar. inni hino ɗo ayyo dawuda ƴettuɗiɗo jonnaɗi duwaɗo ɗi hendade on. annabi dawuda inni lan andi ko hombo duwa hendagol ɗi, kono inni onon sukaɓe 10 ko honɗum naadi on goto kala e moɗon hino sakkade dinaji 100. ɓe inni ko woni sabu mum anyo dawuda nyande go hari min yahuno ko nder maayo meɗen e tumbere laana amen kan leggal go eesi e muɗum tawi men ala ko men haɓɓira kan laana ɗon hay e hunde. sini yebino ɗon seeɗa minen fo ko ɗon men luttayno. sondu iwri dow addani men ɓoggol juutugol e linsum wojju kon cos. min ƴetti kun linsum ɗon min wallini feere, min ƴetti ɓoggol ngol min haɓɓiri laana kan. ɓay min haɓɓiri laana kan min wawali yolade ko sabu ɓoggol ngol allahu tabaraka wa taala walliti men ha min sorti ɗon min yolaki. on tumasi kisan goto kala e amen fodi allahu tabaraka wa taala si tawi laawike ɗo yalti e jam goto kala e amen okkitiray 100 dinar ko ɗum men addi ɗo min jonnuma 100 dinar yahu jara ko hombo e hande majji jonnamuɗi. annabi souleymana inni ayi sonnajo mi innima allahu on o sifitora toñugol, allahu on o toñata. ndaaru ayyo sonnajo allahu tabaraka wa taala wallitike ma ko nder maayo. allahu tabaraka wa taala wallitike ma kañum kadi ko hoore leydi kañum kadi. ndaaru ɓoggol ma ngol wonnoɗa ƴettude yeeyoya a heɓatano ɗon hay 100 dinar. woɓɓe 10 addi coggu ɓoggol ma ngol, goto kala addi e muɗum 100 dinar. sonnajo on ɓurti ngalɗude o yeehi ko fiyen andu musidɗo arkise ko allahu tabaraka wa taala woni ko jogiti ɗum ɗon yo musidɗo julɗo. idan ko yen faamu en yino on ɗon sonnajo mandantedema allah on arkisimo e ko raɓɓiɗi saga nde andantedemo o sikkano. anden tum wondenedema o aduna mo arɗen ɗo e muɗum ko lannayɗo, kono noon ko yen wakkilo rewgol allah won e muɗum. kadi wawen faamude ko lewru sumaye lanni wona enen lanni, wona jooma lewru sumaye lanni, ko ɓeyduɗen wo e rewgol allahu tabaraka wa taala en fanɗin. si tawi noon enen en wi'i e nder lewru hiɗen wadde entraînement, tawi lewru sumaye en acci ko boni kon fof en wawi ɗum, lewru sumaye feƴƴi woɓɓe fuɗɗitike ɗum ɗon, haray ɗum no jeeya e alamande angal faamugol neɗɗo on ma angal hollugol mo allahu tabaraka wa taala wallitakimo e ko rewimo ko. nani kala no mandantedema rewi allahu e nder lewru sumaye ha gayni wattitiɗo golle ko kaani ko harmi yo wawo faamude yo humpe si tawi allahu tabaraka wa taala yiɗi welorike e golle ko wonno ko golde ko lewru sumaye. haray no hawni an yo musidɗo goto kala e meɗen yo ɓeydu wakkilare andita wondanedema allahu tabaraka wa taala woni ko addi en ɗo, ko kanko addiren ɗo yamiren kañum kadi fiyen rewmo kanko allahu tabaraka wa taala. kalamo ko jogoto o yuɓɓi gimɗi mais ko adi yen natude ɗon ko yen wawtum faamude wondanedema o aduna mo wonɗen girande o waktu meɗen wonɗa e yawude yahugol kal barqi mo yaha nila ɗon alayhi salatu wassalam nyandego oɗo wiyeteɗo jibril alayhi salatu wassalam kanko kadi o arno tawi annabajo sallallahu alayhi wa sallam o inni ko ayyu muhammad sallallahu alayhi wa sallam ahbib man shi'ta
fa innaka mufariqun. Ayo Muhammad, ndaru kala mo yiɗuɗa jogoɗa mo jatigi, ndaru kala mo faalaɗa jogitoɗa mo weldi, andu tun an a sertay e oɗo. Kala wo mo jogitiɗa weldi ya wawu famude oɗo a sertay e makko. Haray non o qissa mo andanteɗama en filleke ɗo nane woni annabi Dawuda o sonnajo on ɗon ko min Israiliyat. Haray ko ton o woni ko o iwri. Haray non enen hiɗen jogi finde ko iwri e Israiliyat woni kala ko iwri e maɓɓe tawi lundaki Qur'an e sunna en fennata en yeddata. Aywa nam, idan non on ɗon qissa ko min Israiliyat ɗo e woɓɓe goyo ƴettude inna kaarijo ko ɗo addi hunde kaari ko tawde non kadi hino e yimɓe ɓen jikkuji maɓɓe ɗin no wayta wo jikku congil ko barmuɗa ɗon ko ɗon ɓe joɗoto. Woɓɓe daritama heɗortama si wona habbagol ko faljuɗa ɓe ɓiƴirama ɗon. Awa non ɗo e ɗum wadde en wowli on qissa ɗon koye qissa Israiliyat woni ko o jeeya no sella fillagol mo ko ɗum woni sabu ko fillani ɗemmo. Andi tan musidɓe, annabajo on alayhi salatu wassalam Jibrilu inni ɓe wondanedema ahbib man shi'ita fa innaka mufariqun. Yiɗu weldu kala mo faalaɗa andu ton an e o aray e sayi mo andanteɗema on serti. Musidɓe andi ten arkise meɗen ko Allahu tabaraka wa taala jogiti. Kanko Allahu azza wa jalla woni ko jonnata en. Wono oya ceernojo yuɓɓi gimɗi o inni wondanedema jama'u wa lam yakulu, dhara'u wa lam yahsudu, bana'u wa lam yaskunu, wama ammaru min manzilihim zalla khawiya, wa lam yakhruju illa biqutnin wa khirqatin. O inni ndaru ɓe jeyaɓe ɓe darni galleji hewɗi kono ɓe hoɗali e majji en yi'ali ɗum. Yawɗo leyɗe tampi ha darniri hoore kala han arta neɓali seeɗa o waalo o maaya o hoɗi ko darni kon o hoɗali. Oɗo inni zara'u walam yahsudu, ɓe remi remuruji moƴƴi ha kono ɓe towtinali ɓe egginali ɗum ko ɓe remi toon ɓe adda ko cuuɗi ga jommu waalo maaya. Idan zara'u walam yahsudu. O inni bana'u maɗum bal qata'u thiyaba walam yalbasu, ɓe taƴi conci ɓe ɓornakiɗi. I wallah min mi seydike ɗum. Goɗɗo adduno conci e nokkugo o jonni telajo o eɓɓi fow o wowli ko faala ko ɗum ɗo ko adi yo julde donkira nden hewto tawi o walike o maayi tawi kompule makko no ko telajo on o naɓino o jonnirino avance o eɓɓananomo o ñowanama o wali o maayi. Bal qata'u thiyaba walam yalbathu. Hikki ɗon kadi o inni wama ammaru min manzilihim zalla khawiyan. Ko labinno o cuɗini e galleji makko fulerɗa lampuɗa fotoyɗa wonti hande sabere. Musidɓe mo yiddi ɗum yo yahu ko men ko nokkelu jelu feendo ɗo hayno toɗa inna hontoɓe wonnoɓe ɗo weeɗa fof lanni tawa ɗo wontino hon ɗum joni musidɗo sabere. Wama ammaru min manzilihim zalla khawiyan. Konko ɓe labinno ɓe cuɗini e hoɗo maɓɓe ngon e galleji maɓɓe ɗin e suudu ndun wonti joni hande koko yirbi musidɗo julɗo. I wallah, i wallah. O inni non walam yakhruju illa bi qutnin wa khirqatin. O jiyaɗo waliɗo maayi o yaltidali ko galle makko si wona perkal lincoy ceeke ɓawo ɗon e hottollo ko ɗum sin annabajo makisi bani adama feƴƴini piiji tati iwta e ɓawo makko jokkitamo jawdi makko ndin jokkaymo ha ko berɗe yilto simo marno otowal o ƴawne e maggal ha ko dambugal berɗe ngal yilto
ɓe nguure makko nden jokkayemo kadi hakko nder berɗe walla mo ha o surre. ɓaawa ɗon ɓen ɗon yalta accamo ɗon o heddo nder ton e golle makko ɗen tun woni ko heddodoto nder ton. alam ya'ani lilladhina amanu an takhsha'a qulubahum li dhikrillah. enen e keri yontanali, e keri hewtanali, e keri fewndanaki ɓe mbandantedema ko gonɗinɓe nde ɓerɗe maɓɓe ɗen hoyata tuuba arta e allahu tabaraka wa taala accita dolle bakkatuji. yen andu tum ko lewru somaye lanni wona allah on rewenmo hanide hattide no o rewiteno arkise makko on ko kanko jogiti. ko ɗum oɗo ceernojo ɓay kanko o faami ɗum. arkise makko on ko allahu tabaraka wa taala jogiti, jeyaɗo on jogitaki. o faala yo tagore nden yo andu ɗum ko honɗum o waɗi. o yuɓɗi gimɗo inni tawakkaltu fi rizqi ala allahi khaliqi wa ayqantu anna allaha la shakka raziqi wama yaku min rizqi falaysa yafutuni ولو كان في قاع البحار العوامق سيأتي به الله العظيم بفضله ولو لم يكن مني اللسان بناطق ففي أي شيء تذهب النفس حسرة. إي والله وإني mi hoolorike arkise an on e dow allahu tabaraka wa taala arkisowolan an. mi felliti kañum kadi wondanedema feere wo ala ko allahu tabaraka wa taala woni arkisowolan on. kala wo ko tawi arkise an on hino e jungo an wama yaku min rizqi falaysa yafutuni. kala wo ko tawi ko arkise an wonali hino lawolan. ñande goo nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe joɗodi e paykum. nelaɗon maki ya gulam ko an yo paykum inni uallimuka kalimatin miɗo jannama konguli. filliɗon inni wo kuntu khalfa nabi o inni tawilan ɓaawo annabajo on wo annabajo yiili hoorene ɓaawga innilan ko an yo paykum inni uallimuka kalimatin miɗo jannama konguli. ihfadillaha yahfaduka reenu allah on allah o renama. ihfadillaha tajidhu tujahaka reenu allah on sa renimo a tawaymo takko ma. ɓe inni idha sa'alta fas'alillaha si a toroto toro allahu tabaraka wa taala. wa idha sta'anta si a wallinore fasta'in billahi wallinore allah on. ɓe makanima wa'lam andu an yo paykum anna al ummata si tawi kala wo ko allahu tabaraka wa taala tagi fow ijtama'at ɓe moɓodiri ala an yadurruka fi yoɓe lorre lam yadurruka ɓe wawatama lorrude illa bi shay'in qad katabahu llahu laka si wona e nden hunde nde andantedem allahu tabaraka wa taala windaninoma nde ɗo hunde memete si ɓe meminama ɗum. ɓe makanima wala wijtama'u si ɓe moɓodiri kadi dental ko allah on tagi kon fof wondanedam si mottodiri kadi ala an yanfa'uka fi yoɓe nafire hunde lam yanfa'uka ɓe wawatama nafirde hay e hunde illa ma qad katabahu llahu laka si hara wona konko allah o windama. nenaɗo maki rufi'atil aqlamu karambi ɗin ɓantama wa jaffate suhufu ɗeri ko windano kan ɗum yorino musidɗo julɗo. haray noon ɓe karmo koɓe wiyeteɓe usaymin ko sarhu riyadu salihin maɗum ko arba'in ko ɓe watta ɗon sarhu oɗo hadith ɓe maki wo wondanedema ko honno neɗɗo reninta allah on. ɓe maki kono on togi renoto kala wo bakkatuji ko andantedem allahu tabaraka wa taala no harmini o neɗɗo so renike ɗum ɗon wo haray yo waw famude o renike e ko allahu tabaraka wa taala haɗima kon. haray ko ɗum woni renagol allahu tabaraka wa taala. allah on kañum kadi renama e hawrindigol may golleji ko o yiɗi o wela. musidɗo ala ko wawɗa wadde arkise ma toni ko allah windannoma hendoɗa kadi arkise ma
goto ñamata ɗum si wona an musidɗo wota ɗaɓɓugol arkise hode janfoma haron ka artude tummidira golle maɗen e rewgol Allahu tabaraka wa taala. Goɓɓinne mi wawata mi jangora mi gollara mi waɗara mi jangora mi wawata, kono si mayde nden hewti a waway. Mayde nden ari itti oɗa ko bidiki makko, mayde nden itti lanɗo on ko pale makko, mayde nden ari tawi oɗo ko o woni aynude o garda lanɗo on, mayde nden ittimo ɗon. Mayde nden ari tawi karamo ko en, mayde nden ittimo e tumbere talibaɓe, mayde nden ari tawi baba en e tumbere ɓe ngure nden, mayde nden ƴetti. Musidɗo ko honto wonata ha mayde nden ronka ma hewtude. Aynama takunu yudrikumul mawtu walaw kuntum fi buruji mushayyada. Nokku kala ko wonɗon mayde nden hewtay on. Ko waɗi hunde wotere sa faami a fawtoto. Allah inni qul innal mawta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Nde mayde nde wonɗa dogude ni, Allah inni fa innahu mulaqikum. Mayde nde no iwde yeso ma nde arde anda yahude fotto. Ayi ko ɗum waɗi neɗɗo sooday ha sooda ko wonta sabu mayde makko nden. Fendo ɗo fino famiren woɓɓe tiroto hara ɓe tirade gongal ko ɓe tiri ɗon ko ngal ɗon ƴettete naɓe TikTok ma ɗum Facebook ma ukke nokkile go windane ɗon rip. Tawa ñande o ƴettunongal mo tiro moosa o famali ko ngal fotowal o windanoyte rip. Ka idan musidɓe, goto kala ko yo artuto andita ko lewru sumaye yehi wona jon lewru sumaye yehi. Golle ɗe wawnoɗa ɗen ko ekkitiɗa kon ko jangaynoɗa Qur'an e nder lewru sumaye kon nafi lewru sumaye yehi accirta musidɗo ɓeydu andita arkisa ma on ko Allah on jogiti. Gaynitoɗen ko ɓe cernoɓe maki on ɓe makino wondanedema haysi tawi arkisa an on walaw kana fi qa'il bihari awamiqi. Haysi tawi arkisa an on min mo Allah on windanilan on hino ko ndey maayo ko ɓuri lugguɗe ɗon wondanedema sa ya'ti bihi llahu l'azimu bi fadlihi. Allah on addanela arkisa an on mi hendo hara ɗuytaki hay e hunde. Nelaɗo maaki lan tamuta nafsu hatta tastakmil rizqaha. Wonkil wo wonkil walota ko maya fondanedema arkisa wonkil kin timmali ala wo wonkil ko paykunyo ko moko bawo ko hakkundejowo ko nayejowo ko debbowo ko gorkowo ko arabujowo ko ɓalejowo ko portojowo ko américain jowo nafsun kala wo wonkil mayata arkisa makki timmali ko dow leydi. Wallah karama ko ɓemɓe maki non wo kala ko arkisa an o woni Allahu tabaraka wa taala addanaylan ɓe maki kala non bani adama ittuɗo haqqille mum e Allahu tabaraka wa taala jonni ɗum goɗɗo go fiyo arkisu ɗum ɓe maki haray ko hasratan fa fi ayi shay'in tadhhabu nafsu hasratan. Kala wo ko wonki ki yehi haray ko perdi e ninse latanto oɗo bani adam. Musidɓe julɓe, ko ɗo woni ko wonɗen e darnude yewtere meɗen nden. Khulasatul qawli woni ko raɓɓide kon e yewtere nden en yiɗi to goto kala e meɗen yo faamu anditen ndiɗo leydi en arɗo ko en feƴƴeɓe. Allah inni wa in ahsantum li anfusikum. Si on labini on moƴƴinani hoore mum. Wa in asatum falaha. Si on bonni tun on kanini ko e hoore wonkil moɗon kin kadi hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Allah ini yarla ɗon yoɓe lakara si wona konko wonno ɗon gollude. Wallah ko nden ñande goto kala yoɓete ko golluno kon. ɓayi noon hande lan heɗoɗo usasen ɓe yewta ɗo hande yewtere labande e 15h on ɗo ɓe maki e muɗum wondanedema ñalande dargal teppere sottata tafta teppere ɗimmere si hara wona on togi landitate e piiji 4. Jawdi madi ko honto ittuɗa ko honto naduɗa. Sukayagal ma ko honto waɗɗa ko honto lannuɗa.
ango innowo pay kum fijay si nawyi tuubay hasikki sama kala i wallah waktu ma on alanditetemo ko adi ka ala no waktu ko honno waruɗa waktu ma on ta ma on anditen allahu tabaraka wa taala no habbiti en e golleji moƴƴi haray kala o ko tawi feewi e yewtere nden no iwri allahu tabaraka wa taala kala o ko tawi on tigi haaliga falji immorde feggagol e bindi feggagol e ɗengal feggagol e no firirte ɗiɗo fof wona anniye on togi ko tawde bani adama timma allahu tabaraka wa taala woni timmuɗo kanko ko woɗɗitiɗo e ɗiɗo fof haray so tawi allah hoddiri en yontere hande émission men wowaɗo gandal e faamu o nokku meɗen waɗaɗo barke hiɗen toro allahu tabaraka wa taala yanñanta jon nokku on yanñana en nokku on hewtinamo nokku ko ɓe sikka hewtugol allahu tabaraka wa taala ko wawɗo ɗum hiɗen tori nde o latnante ɗum ɗon aqulu ma tasmaun min aldhicri wal ayati wa sallillahuma wa sallim ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh اسم بين الأسماء مرموق يعطاه صدى ينمو ويفوق